Fayulu na Katumbi barimo baramagana manda ya gatatu ya Tshisekedi. Katumbi nako kuri Fayulu akavuga ati umuntu yananiwe gutanga umutekano mu gihugu. M23 ifashwa n'u Rwanda. Tentative de coup d'état constitutionnel. Nugushaka kugerageza gukorera guhirika ubutegetsi. Guhirika itegeko nshinga. Yego. Aba bataramuro bandika message ndende. Iri jambo rirakomeye. Nuguhonyora itegeko nshinga witwaje ko ufite ubutegetsi. Ariko ibyo ni abaturage babishatse zari ikibazo. Ikibazo nta bisindimwe. Kuko biga byanditse. Biriguye n'uwo mwopoza. President Eri. Uyu niyo poza yanarahiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. President Eri yarareka. Umurwanyi ubutegetsi rero bwo se abaturage nibicara bakavuga bati Monsieur Tshisekedi niwe dushaka bimeze gute. Ino barwaye ni ndende twigarutseho byanadutwara iminota irenze 20. Gusa bimwe mu by'ingenzi avuga yuko Tshisekedi kuri ubu ngubu akaba utamenya niba shyushye cyangwa niba konje. Urumva ukurikije uko umubonye mu kiganiro n'itangazamakuru Fayulu abikurikiye akareba uko Tshisekedi yari ameze muri cyo kiganiro n'itangazamakuru nakazu yazi. Ubwo rero akavuga ati urebye imyanzuro yose yagiye ifatwa yigeze yubahirizwa. Tshisekedi yananiwe gukora mu bice wa M23 gifashwa n'u Rwanda ndetse ngo nakajya no kuri side ya Ituri naho ngo byaramunaniye. Ati none umuntu uyu munsi wananiwe gutanga ubusugire bw'igihugu arahindutse itegeko nshinga ngo agiye ku butegetsi akora iki? Abukoze iki? Ko nubwo amaranye imyaka 8 yakoreye icyo bakongomani muri iki gihe bamwitura. Nta wundi ni Martin Fayulu. Usibye kugenda hakaza abandi bashoboye. Ese waracyashoboye? Yarashoboye Fayulu muri 50. Abantu ni barega sindimo guhakana. Abantu ni batoye muri 50 nakangahe ni mutoye. Bwo na Katumbi nabo nuko nguko bavuga bati ntabwo Tshisekedi afite ubushobozi bwo kongera kwimamariza manda ya gatatu. Ariko kwica amategeko ya Kongo. Arabeshyera ubusaraguma ku butegetsi. Apfa kuba ari president. Araguma ku butegetsi. Niko mubibona. Arabugumaho. Arabugumaho nubwo yazabuvaho itegeko nshinga kurihindura bidakunze hakaba n'izindi mpaka nyinshi. Systeme Kabila. Ariko systeme ya Kabila arayijyamo. Ari imyaka myiza cyangwa ishobora kuba ibiri. Ni nabyo Fayulu avuga. Ati dore Kabila nawe yazanye ibya manda ya gatatu. Byanze dore byaramunaniye avaho. Ariko ubwo Tshisekedi nawe niho ugana. Ariko ubwo ikintu Tshisekedi agomba kuba agiye gukora muri iyo myaka nukureba babandi bicuza ko bamushyigikiye kujya ku butegetsi baza kumushyigikira muri iki gitekerezo bakaba bari ku ruhande rwe kandi babikabikora beruye batarimo kujijisha ngo umwanzi wa Tshisekedi ngo agire ngo ntacyo bafasha Tshisekedi bakamufasha beruye mu buryo bashyiraho amabwiriza ku buryo umuntu wese ubira abona ko Amerika irimo guhindura itegeko nshinga ifashije perezida Tshisekedi. Nibwo buryo bwiza bushoboka kuko ubu ngubu yari afite intambara y'inyeshyamba wenda na Fayulu batamukunze ariko ubona badashishikaye. Ariko nibigera mu guhindura itegeko nshinga hano murimo murareba Katumbi na Fayulu. Ariko ntabwo mwibuka Bemba nubwo ari mu butegetsi. Unyibukije akana ahubwo urakoze. Ntabwo mwibuka uwari perezida w'inteko. Yego. Bari abantu bose uko iminsi zaza bazubura nka Vitali Kamere afite ikintu ashobora kwitwaza. Azavuga ati nabaye mu nteko bigenda bitya atari ku iki gihugu ntigikunda ni ngewe uzuburasirazuba ndahavuka. Perezida Mugabaza bwa mbere yavuze ngo ubwo burasirazuba bufite ikibazo ngewe nzashaka icumbi Goma mpature kugeza habonetse umutekano. N'umunsi aza kwiyamamaza ntiyaharaye. Uvuze ikintu mpita nibuka ko hari umujene wari uyoboye ihuriro ry'urubyiruko mu ishyaka rya MRC siryo ryantuze rya Bemba. Yego MRC ni ya Bemba Jean Pierre Bemba. Yaravuze ati mutangire mwishyushye muri ikoraniro ry'abajene bo mu ishyaka. Ewa mujene birukanye. Ati mutangire mwishyushye igihe cyacu kirageze. Abari mu ihuriro Union Sacrée nitwe tugezweho MRC bwakeye bamwirukana. Baramwirukanye kuko amenye ibanga. Ariko birasa nkaho nawe araho. Ubwo hazaba hari byinshi amatora Uburundi buzatangira umwaka utaha bizaba bishyushye. Umwaka utaha w'Uburundi uzaburangira Kongo nayo itangira
imyiteguro yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo igihe cy'amatora kigere itegeko riri ku murongo, ibyo byose bizaba biri aha. akarere umwaka utaha bizaba ari M23 nayo iri burasirazuba hano, drone zirimo zirayizaho, nayo ubwo izaba ifite ahandi iri, umunyamerika agomba gutwara ibye. ahubwo na Kisekedi mo hano muri iki kiganiro itangazamakuru Scovia yavuze ko ngo umwanzi ngo akiri gukomeza ibirindiro, ngaferi ngo zo kuhava ngo ntazabona, ngo ahubwo ari gukomeza ibirindiro, biragoye. Niyo mpamvu yabwiye umunyamakuru amaje tubona ingabo z'u Rwanda zizava muri Kongo bigenze bite, ati naho Imana. Yego. Abantu nta. Reka dusoreze rero kuri Bakongo. Bakongoro rero, Kongoro agira cyaza kuza, ariko izo kintu nabonye. Hari Baraka? Hano yarari mu nzu hari muri Baraka. Oya, ni Uvira. Hari nabonye ari muri Baraka. Hari nabonye ari muri Baraka. Mu santere. Rega cyagiye baranamu. Muntu uze muri sare. Yarimo agana n'ahangaho. Uzi ikintu nabonye? Nabonye uburyo avuga. Hano ni hano. Hano ni Baraka. Ni Baraka. Umva nkubwire. Ukuntu nabonye avuga uyu mugabo. Uyu. Ni umujyangiri pe. Ariko nyine sano ya hasi. Jyangiri hari ubwo ndivuze azi gutabiranya. Mubwira ukuntu yavuye muri Ethiopia. Yavuye yati. Ntusome izina ry'umuntu. Ntago izina ntago ndivuga. Kanze ndabise. Kanze nkubwire. Bana mufunze. Uzima nkubwira ukuntu azi kuvuga. Uzi kuvuga. Ati binkubwira ndagira ngo ubyumve. Ati singuyu na Shadadi se. Aturumva rero buri ati ibintu mbabwira ati uribuka karo cyagihe. Ndimo ndavuga ko abantu babahari ati na Scovia urumva ibi bintu uyu muntu mbabwira ni Scovia. Hanyuma ikintu mvuga akajya byonyine uburyo ahagaze buri ntumwa ya perezida ngira ngo ni mushwari harashyushye harashyushye nta ese ikigaragara nta ese ku mugoroba ngo yavuye ako karongo urango yateranije abanyamasisi urumva muri Ethiopia ari impunzi nyine muri Ethiopia ukuntu bimeze ese wasomye ko babiguhaye reka tuba tumva Kongo ariko ntimwumva amagambo gusa murebe na sayini murebe ukuntu ameze muhere kuri uriya mugabo uzi ko burasa atongana n'umugore mu rugo byawe bimeze bite niba agira agakubita ukuboko hano akongera ati muzana amazi n'ubusheranywaga akajya ariko se ubundi nta muriro bagira we ko nta esiri biragoye bari banafunze nyine bikingira ariko nabonaga abasirikare bacaracara bikingira n'iki wahabonye nabonaga abasirikare bacaracara ari inyuma none ukuntu ngo yavuganye akantu namwumvisemo gusa uyu we ngo arashaka ko bagomba kwirukana abanyarwanda bari hariya hafi wahabonye ni ubutumwa burebure soma wihuta ntusoma amakuru nyarutse ubundi ngo baba mu nkambi babaga mu nkambi ariko ataba iya Disabe babaga mu cyaro cya turarangiza iminota 8 ibintu babikwandikiye umve ko mu nkambi abanyamurenge abanyarucuru na Masisi bose babaga hamwe baturanye nta kibazo ariko ngo ayo makimbirane amaze gutangira batangiye kujya barwana bajya kuvoma bakarwanira ku mugezi kubera Kongoro nibyo ndi gusoma nyine bisoma utamutunze urutoki rero uyu muntu ampa amakuru ni byinshi cyane reka mbivuge mu magambo ndabyanze waretse